Bonjour svima i bienvenue sur Francuski na srpskom. Danas prelazimo temu od koje mnogi početnici strahuju, francuske brojeve. Ali ni brinite, učit ćemo ih korak po korak od nule pa sve do miliona i milijardi. I to nije sve, pored standardnog francuskog otkrit ćemo vam i sjajne i regionalne prečice. Krenimo od osnove, od 0 do 10. Slušajte i ponavljate za mnom. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Obratite pažnju kod brojeva 5, 6, 7, 8 i 10. Posljednji suglasnik se jasno čuje kada brojite ovako, pojedinačno. Sada brojevi od 11 do 16 imaju posebne oblike koje jednostavno moramo da zapamtimo. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. A onda od 17 do 19 kreće njihova čuvena matematika. 10, 7, 10, 8, 10, 9. Što je 17, 17, 18, 18, 19, 19. I stižemo do broja 20, koji se samo čita vin, kao vino, vin. Primetite da suglasnik g i t ovdje potpuno nema. Napredujemo lagano kroz desetice do broja 60. One su vrlo logične. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Kada želimo da kažemo 21, 31, 41 i tako dalje, spajamo ih riječju i na francuskom e koji se piše et. E. Na primjer, 21, 21, 31, 31 ili još 41, 41. Za ostale brojeve poput 22 ili 35 koristimo samo crticu. 22, 22, 35, 35. A sada obećana magija. Kako reći 70? U francuskoj kažu 60 i 10. 60, 10. 60, 10. Ali ako odete u Belgiju ili Švajcarsku, kažete jednostavno 70, 70, što je bukvalno kao naše 70. Za 80 u Francuskoj kažu 4 dvadesetice. 80, 80. Dok u Švajcarskoj možete čuti prelepo i logično 80, 80 ili 80. Octant. Ista priča važi i za 90. Standardni francuski je 4 puta 20 i 10. 90, 90. Dok je u Belgiji i u Švajcarskoj to jednostavno 90. 90. Mnogo lakše, zar ne? Za kraj pogledajmo velike brojeve. 100 je 100. 100. Piše se C-E-N-T, ali se čita 100. 1000 je 1000. 1000. Pazite ovdje, nije milj,
nego mil. Mil. Milion je milijun. Milijun. 1 milion, un milion. A milijarda, miljar. Miljar. 1 milijard, un miljar. Evo nekoliko brzih zlatnih pravila za savršen akcenat. Brojevi sis i dis gube ono s na kraju ako iza njih stoji reč koja počinje na suglasnik. Također, ne zaboravite liaison, spajanje, kada broj završava na suglasnik, a sljedeća reč počinje na samoglasnik. Čitamo ih spojeno kao jedna reč. I naravno, pišite crtice kod svih složenih brojeva manjih od 100. Ako želite sve ovo da povežbamo uživo, da progovorite bez straha i konačno razbijete jezičku barijeru, pozivam vas da se pridružite našim grupnim onlajn časovima. Radimo nedeljom 6 časova do pola 8. Idealno za nivoje od A2 do B1+. Broj mjesta je strogo ograničen kako bi svi stigli da dođu do reči, zato rezervirajte svoje mjesto već danas slanjem maila na francuski@gmail.com. Hvala vam što ste učili sa mnom. Ako vam je ovaj video pomagao da konačno shvatite francuske brojeve, lajkujte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonče da ne propustite sljedeću lekciju. Podelite ovaj video sa nekim ko također uči francuski i obavezno mi napišite u komentarmu. Na primjer, koja vam je varijanta lakša, francuska matematika ili švedska logika. Vidimo se na času. Au revoir!